上过这考试和作业会影响到学生的学习兴趣。波兰政府最近就宣布要取消低年级学生囡仔的家庭作业，希望会当减少这囡仔的压力，培养因的创造力。就算这项政策有真侪学生支持，不过老师和家长也拢烦恼讲，安尼先做会真歹培养到囡仔读书的习惯。 房间内放满手画创作甲装饰品。十一岁奥拉正介意艺术甲音乐，伊今年读小学5年，甲厝的人做伙住伫波兰的首都华沙郊区。伊最近感觉真欢喜，因为波兰政府宣布新的政策，减少学生囡仔返厝的作业。奥拉认为安尼有够侪时间通研究家己的兴趣。 I tak one trochę nie miały sensu, bo większość osób na przykład z klasy mojej to rano spisywało od kogoś, kto zrobił, albo przepisywało jeszcze z jakichś stron. 最近波兰社会对推萨教育体系现代化的讨论真烧热。有批评是讲，较早教育方式生活头注重暗念加写作业，致使学生囡仔较袂晓批评、思考甲创造力。 Chociażby depresji, dużych napięć, stresów albo zniechęcenia nauką w ogóle. Odejście od czytania lektur to jednym z czynników, tym, który można było najszybciej. 波兰图斯克政府是为有新规定，一至3年级的学生囡仔会当免写家庭作业，4至8年级会当写嘛会使无写，而且作业袂使纳入成绩算分。不过有一寡家长甲老师是烦恼，若是无作业，学生囡仔真歹培养读册的惯势，也甲学术思考。 Jestem niezadowolona z tego, ponieważ jest to jakaś forma, po pierwsze, utrwalenia wiedzy przez dziecko, te prace domowe. 波兰每一任政府拢尽力伫做教育改革，不过学制甲考考书一直伫改变，互第一线的老师感觉真歹处理。老师联盟就批评取消家庭作业的政策伤匆忙，无纳入教师团体的意见，未来也有可能互好业甲善车家庭教育愈差愈侪。公司新闻，牛眼编译。